le whaafelo i atu i le mai moa ma le whaafunga mai le mamalu le tātou atunuu i le nei fo i tae au le aso whareile ia o le aso lo na valu nei o le maasina o me o tātou waulia i le alofa maleanga le lei o le tua. Ia i le nei fo i tae au le fo o mātou wheiloa ai ma whaatasi atu ia masui o le ofisa o le komisi o whainga pālota le tō whaiali o whaapia fo'i ia Seumantafa ia wā fo'i le sanga whaamala malamaina ia o au nanga ma le tautua a lo tātou ofisa o komisi o whainga pālota a wā lo tātou atunu whatalo whātu li o ma Seumantafa ma lolo soi fua manuia le nei tae au au le lei mailua la e le nei tae au la safari Whaafitai, ma lolo fo'i le soi fua manuia mauisisi e me se foi pe mo runga ole o fenga luenga nei ale tatu ala leo mele ala ata ia polisi ufonga o Samoa ma foi ona maua nei ava noa e to e feilo iai e fa wa pe ia fenga pa angre nei pe ona ia so ruma safari le wa status ia le ofisa nei ia pole si ufonga o Samoa ma le ofisa komisi o fenga pa lota ma tu tio folo fatu ai ma fa feilo ia tu ni foi tai au ia o fenga tatu tu i fa mga luenga ma por kala mi fa nga solo e pe foi ona iai ia ma tulanga ma sani la foi e fai lope ia o nanga le ofisa malola foi le ata wa tai malole so fu manuia malo fa tai ia manatu e o le nei vai tau tatu iai ia o le lava o lo fa nga solo ia auto tiute ma mata fai o e misel fa tinonga o me nei o fai nga palo tala iti o lo fa nga solo ia ai sau no ia se ito e fa manatu foi ia nisi o tatu nga luenga e pe o le restala wa le foi sa tumu lu mo to ofisa ina o to tala fol tato restala mo le mea lo fale sa tu ina tu tato tu no alo fa ftai le wala u ama to mea tu le va nga le o tato por kalambere nei foi sfroi le pe ona ia ia me sia fo to fa fa manino ia tulanga ia ma fu anga o manatu ai ele fionga le komisina ma le pulenga ina ia fa wawani ni por kalami fa pe nei fa tara noanga nei lungo ala leo fe lava ia le au nanga ma wai le no le ofisa ia ona nga ile fa atino ia fa atara no nga ni pela ona ia nei le si ufongo tato watu o ma fai ono o ia pole ala va fa ala o fa pe ona mai mo mai fa fonga mai tato watu o le nganga o le komisina ina ia wone ia ile tulanga fo ile sa tu puya so ala e o mo pa lota e ona pe fo ile wa mo watu le mo le official commission fa inga pa to ato la ngono fo ia ina wa la talate dis fa inga pa lota ai pe umar palote le na umar palote te le le tau sanga na tene to a mata fu ile ona fai por kalame fa ma sanda ofisa por kalame fa au ia ai mai se la bala por kalame la nei a fa la vilo nei fa tino pe la ina ia au la vani to isi alo fanga le tunu ta penanga por palote le titi le temi pe to yo atu au le si tau sanga o le si foi palota au ia o tu la wa matu i mana malama le tunu a fa iti ni vaenga fu le sa tu le mai fainga palota ona la o mafuanga nei le we ia polo kalambe le ma fai ona fa i lo i pe ona nga le ofisa ia mama malama i ruta tu tunu a fe ristala a fia ma fu i le IT po le ala was ona nga tau le ofisa komisa fainga palota aya nga i mai ia malama ia itula fono do di mata ita ina ia nga luenga le ofisa pe o le ala le na le wa fa wa boy por kala mene ina ia ese le manatule to ato pisa me foi o inga pe ara kala ke dispalo ai ia pisa tu la por termine longo pele tu e o dispalo ala o te lero la tu sile fie ono fa la wilom por kala mene lo fisa pe la le ala le na le ma fu ia por kala mene ia ma wi mar fa fonga ta to tu ia o nisio vaenga pe ona siringi ai fo ia le manatu fa ilo ni fo i vaenga ta to por kala mene o au nanga fa au pea office pe ona yai pela ona yai le ngalwenga restala te tala la vale restala mo so se tu malo limas futasi tu malo le ya vano ia le office i murinu la fo te tala le office sal lo longo i savai ia o e mafai ona nga e ne fa atino le restala le se fulna va nga tau ia wa pisa fa ta office savai wana office fu le te tala de tengo le palo te tape na vale restala le na umatu ma al temble nei la wo fa o tatu ofisa tu ma wala na mo sa va la wo ye ina isa le lo no wing e le fo sa al fa mo sa va ila tu fa pela nga risco ofisa ngi ma ko mo ki o na wo ye ofisa sa va ia nga ye ye fa ti noi va nga umala ve mana o mero una nga le ale ofisa ia ni si o va nga e la tu le sunga ali una te folosia ia e pe fo ila isi o una nga ofisa o le fo ye na fo nga al war mo mau
le fu ila e fa o to ia ma to prokola me pe o se tamo fa ile fa pula tu le fa nga solongo le fo le sangre nei tai au mo le sira fiel tatu o tunu ma lo fa tai sa no se mantafa o le taua io prokola me fa ala wi lo nei ma tu sa o le fangu pe ale ai le tatu o tunu a wa o le tatu o tunu e la vai ma wa ile tu inga a tu langa le na o le fatu a sau ai le taimi muli le fo ila pe ona va ai le tele o taimi ma le mama wa tu nei le tumu mai ona mo le tu langa fo ile o le fi o to office tau longo ma fa ia tu pe fa ala wiloa ai e ma nai ala vale fa amana tu pe ina ia ma fa ia ona sa wa tanga tai e restala wa le sa tau mo fai mua a wona i toi fa mo ni sui fo ia e tau va o le sol tu la fono me na ia le la wa mata na masani sa wa tanga ia a tu langa la le ia o le fo e tau fa masani ia va ve ona sa ai me se foi la to o la wa to lo lu full tasi saulo restala manuel i tai fo ina fai el palot ai pe to e pauana si va enga le ai tu mau pe tato watunu ia ele fa to nua fo e sau to fa ma so mato langona ia le lo tato watunu pe ta iani ia na o se tau fangu lava i tato ia wale si la fia lo tato watunu o mol meole o le sau al tangata ia i lona ia langona fuatia ifo ma sau e fa ngo fia i fo i lau to pito la au i le mea nao le tumu mai le taimi muli ia ma tele ai fo i male awa o si o tata watu nuu fo ia to tele lava o lato e umilonga kule lava le onsa ia ai pe e ta ua ia o lau to fangu ma le tau longo lea ina i fa manatu pe ia lato ma walo wa vanua ia so uma ia e saulo i vai lerka i se lau di mas ia e ma di fo se lau di mas la sau wa la wa va ngo fa solo ako ai afa ia tu lo sau restala el palota ia fiu ta wa na uma ia na vai no la vitalo se no va si de fi la mai dio o le tulanga le la sile na to inga ma fo fo ngavani fa fo ngale no le te mo fai la vale office fo ile e tineia ise le na ma sanita to de bele o le me mo si lo le me mo ile tulanga la na fo ile le ta no se lo di se fo o le se lo di se fo le vai o le por kalamber fa inga malo ia po o le lato fo pro ke ti sa le sa fa ingola mo to fo ile o nga pet to school ia ona lo lofi mai lola ia le ona le se lau le se fu le nei se lau le se fu ai o i foi nei lo ai le na la tu nga lo ngai tu al office fa fa mo fi office fa ta mo fi le o tu ai le i tadi ai tanga tadi o mai ai ana le ye nei la fo fuanga le fa nga malo la tu se lau le se fu le e le lo lofi mai ia o fai lo le fa ke kangi sa le konga mo ngra ko se lau le se fu ai se le ngalo ke filia kai ole o mai o ile o le tala o ile o le tulango tato le baho faule na pole ni sina o tapenanga de office si te mo fai fa ma sangi tato tu o si lo mo se mete mo ona fa to e saule to am fai le sa e saula o i lo fina ngalo e te fia fai so sao mo samo e ala i lo sao o a fai de palota tango fili le sui i te roa nga mo lo tu maloi tau mo lia lo leo i pu fai ia le ala amata ia por ka ia fia la por ka la mene ina ia ma sani ta tu lia la o ta tu te fa mo si da telata fu il palo tamai pa wa yo ke ko mo wanga isu ka wa ke mi fu le ia ka ko la ia ka ko le skala stala ia male umire na sa wai se la udi se fu o si lia tu la ngata ngata de mamau o tu mare no mai i murinu o mai ia wa umi panita to budi bawina le o to fa solo a le fengo fie ma le tango fie na la tu le ngal office ai le tiri tiri ya ia ko mo le se la udi se furu le ngo mai le fa nga pe ka ko fa akupi awa le sa awa mo la fa esa no le sa fa ngo fie to le office o watu i tu ai no ma fie anga ina ia fa ngo fie na se vali mai le fale sa to no le ole mauta la fa tino ile to ngaluenga restala ina uma le to ia se manula e tala ane se lauli masfulu ngal sa vali fo al fon fa vai ia al tu langa le o mai lo fa la lai o ko fa o langonga lo le o ko mumu o mai ko fa fusu anga i o vai nga uma na le to fa i office e faini au wala fo ile le fa i loa fa mala mo ta tu no
e mātou te whaongaina fo I lawa le ngana o sa uma. Po le ngana whai ngufia whai le tera noa e whātanu tari e. Ai ia mo moli ale whi au. Ina ia malama lama ro tātou tunu. Vao ia tu langana nā fo I le si longo se mea watu whatua e sau. Ai e sau lava oire loto mari. E te alu whai whai lau whiriwhiringa le teimio le pālota. E whai while pue te malia ilo wale whai wala whiriwhiringa. Pe tu pe le tu mailau sui e te malia ea ala pe ia. Le siri alu rari sui ali o e e wha oro manga o langa leo le malo mailau sui i o lai vai na e wha marinyo le tātou tunu. Au wani I mea noa ia o tu mea ia si longo se me te maua. O si tau I miturang wha pena. Le tau I mai alo lo wha mauri le atua. Au tātou ngalu e ngai whai lalo nei ma mau tātou ngalu e. Ia, ina e mawhai a o na manuia lo tātou tunu. Ma maua si whai ngā pālota I le lumanai. I whai ngā pālota e siri atu vo. Mo nei whai ngā pālota wa uma pe ona ye. Ia mai ma fo le ngā luenga pe a tātou ngā lulu e whātasi. Ia, la fo tue ia li o pe mwhaina e whaupopo mai. Ole o mkwa manga ia la whalonglongo ko le lufa aso. Mongi upu kuspai ma ko le folango ka ko e whaangaltu la fonu tātou te le au ka ko la u kelsiango e ka o ka kalo. I ka ke whaangafo tu spai e tātou te. Walanga ole o mea umai e whaavai le ofisan ne. A mai e le makai ka inga mai inga ka ko kusinga e fa mai ole keme ke ole mo keme ke kaulongolongo ole mo fo ngalo fa tu pe ole nganga na le ka ka I mai lo ki fa longo ko le lo spoi fa so ole nganga na le ofisa a wona mo kule mako ona e fa manatu pe fe kai al malo le ko fa le mako ngal nganga vala winga mako ke ngalo lue ai ole ngafo na fa manatu ya so uma ya po kala me fo le fa tino le office ina I mawhaino malam la mo tatu tangata ai fo isi awala e tau mo whaia fo o tatu tangata e le fia maam lama o le whai avatu lunga wala leo ia lunga tu e pia wala ngai pia no talua no wala ia o le ala leo le ki whalongolonga tu e pia le la ua whaunei le whai o kako whadi TV ai pia o le ala leo ale kake laku pasi aku o ka whasi whale o le alunga sko inga se ati ale falo ngolo falo kol pio perché lo scoglio va si denga io o poi che ole ngolo fa io ole ngolo fa mtala ole fe aule ton fa ile office mo modi im fa no mara ai mesia tu langa lo temol palot a wo che no fa ole fo wa io no fa ilo tu fo se po kala mela fa tino verso le ole to ole corporate plan le office a makala le intern ole ngai fa king ngai ko office e fa aso ai le ofita tala noa ia tu langa fo ia ke fa permal o ku langa ole o nga ruenga fa atino le ofisa ia e kilo kala ngoa po le mele achieve o le hale me ka unga sui le hale me ka unga fai o nga ruenga la nga le kala ngoa ofisa le aso fo e a matala le mato ofisa ile aso tofi melas for right ia a mai ia a nga i le sa va e fa atino la fa ta si ma si va nga sa va ia mesla mato a stakeholders si va nga le mato te nga lu fa ta ia la tu mai fola to au ele ngato o me tau tupe ia o hafo ini au wala so ni mai la to ia tangata lana e fa pena fo ia o to ia masi vai nga le pe pa fana o vai nga o mai to tino ia ele fa pe nga office o fai pa a komisi o fenga palo o le fa tino ala to ele mana o mi ma to lo to au e mana o mi ma to ia le office o pe fana ia o le office o masino o vai nga o mana ina fa ta tia lo fo nga lo ma o le office ina ia mafai ona tilo ia le office o le alon tonu wa le fa meka ko le vision ala fa kalongo markus pa me ale se miti e fa no lu e fa penala le nganga le komsina malana pula au ona i fa ia fa au pe o le vision le mo kikilo ia le lei ia sa oloto ia malama tangata le fa tinongo palot a pela le se vision o le ngala ele fo se mission alongo ele ka ngumenge e fa kingo le office ia alunga ngal fa ia no ma se ma to te fa mo fo le ngangoleli e tapa sai fo ia ngal wenga o ma to e ma mani mana tu le ina ia ma fai ona tini taula le fa mo le office a wales finga palo to olo mane ta ti ia pa election wale le o lopo la sia ale o le titiro ma mauna le fiong o komisina malana pule nge me se fo nei office ma to titiro ma le lu o to se fu le se finga palo to olo mane o ani me ono fadele fo ni me ono tapena pena yo ma tu tangata o vai e ye foi mortu langa fo le i me tu ala se vai ngam fo no ma to so vinga ia fa fitau e tu le ngato to no fal palot a tu me fal palot
ia matulang fo le wa makuli fo on wasau le Facebook o tele la fonga o mail mato office ala se me mo fa ko mako handling ia e pe ono ma paso fo le si aso mo vai ia tulanga le o le lava ono sa i ve le office le sina me pito silin ta o le official ni o fe ke a maka mai no ko bisinga mama kongi lava lo makong sa o hani la fonga wa fo ni le pe ono fa e lima tai tai ina ia nga luenga le office i tu la fon o me fo lenga ia o le fa ki mo ngol benga mako consultation versifo ia ono talongo karmoinga ia corporate planner office a wanga luenga fa tatin ni me fa pe o manga luenga na uri le ai o office ni e alua se mo lo ko sfu ia ko amaka fo ia e tu sa wale si pa lo ta o le fa ia nga o le fo e loma ia tu lang fo le tatu komisi so ia e mo le fala ia ava pe a mai ia po wai ka kala avala o dia le office eu mai fo eu mai ia fa so ia ma po fo to angi me ngo fa le yo pa loka a angi me ki la ko le fa ki ngo le office o se me fo em fa wa me ko nga ngai ka kukula fo fo ia le ave kula fo ke ma ave o le va ngai o ila le ma fo o komiki ko ngore komisi so ia be pa per o me ala nga fa me le o vangala every 5 years e nga lu le office e ia komisi so la ko nga ngafa mar kula ngor ko yo mai ia amai foi fa so ia nge mo fai ia nga wa ele fa pela nga ka foi ko lo office e nga i ko ngu mai ku malo ia a vel manatu o le ase me mai la ku o wa foi ni nga ko la ku nga ia fa wa de vale ka dia se nga mal va vo le manel tau ta o pe fa pe nga le e fau ina ima fai ona tau no ule fa mo ni office ia ole fa fo ngana ia matulanga na le ta pena ia le fiong komisina ia male ni fo office ma lo fa tai sa no ali ia fa tai fo im fa malo atu le fiong komisina male ma malu fo lo to office ile fai ngo fie fo lo to nga luenga ia e monia o te loa wa muli tu ole on sa ia yo puli on sa yo le komisina ma to fionga fo ia e tu sai fo yo lo to nga luenga e mai se ole fianga ia male ma malu tanto watu no ole se atu langa fo ile ai mai ta wina pea ole tu langa le tape nanga fo ile a tangata tai to tasi wale au te mai tau le tele o por kalame wa mavai atu tausang o le whamanatu wale e whai tātou atunu ta pena uma mai o le pepa whanau a whai e te e whiane o sua whamatai au whiale matai na te whina ngalo e te palo tai au mai lo pepa matai au mai le ID au mai o a uma mea e tau na au mai ia peita ia ni o te tali tonu lava ia lava o le tasi le na whaafita uli le whea ngai nei ma tātou atunu. Mo le sau fo ile le fasili a kulo le ofisa a wheo e lo pepa lea pepa whanau. Whai mai bui. Io longo mio koe al fo o le ofisa o pepa whanau wala. Ua le vanga le ilo al pepa whanau. Ai pei o tūlanga na le tāu ai fo ile vaenga le o au tau fuafwanga alu alu mamau. Le pe ntala no mailio. Ia tāu ai fo ile feedback fo ile a mai le mai auto stakeholders ia ai mai se ole atu nu ia po ame fa le ia vaenga ia ai ole tata watu nu la vai palasi ai ai lo la ole lo pe fa now sau lo ile official pe fa now fa tino ia ole te mila sa wai lo sa au mai ma documents ia ma na o mia lo to officer pe tasi na fa manatu ilo tata watu nu ai fa tai lava fo ia ai lo to ngalwen ole fo ila to ia nga ia fo ila itua mole sanga fa amala malama ina tili ilo tato watu no o vaenga uma ia e ao ona lato sila fia ia mata pena ia ai le itai ona o le tai me fa tino ele sirestal ia ai sa no ia fa bo pe ia sa fa popo sa mataf maro fa tai o tulanga tau lava na tara no o tulanga le restal pe mana mi restal ia masalo le o le vaenga por fa fita o li tele la bona na a silingi le vaenga le restal ia ile I po le has fa fita o le mai tau pela to o fa fita o le mo ngai mo tau mai o le ato pepa e o mai matanga te restal ia o le fa manatu na pe ia ona ia pepa fo e tau atu ia na mari a fa pe le fai atu mai le pepa fa na uma se IT e fa maoni ia nga lau le IT o le sene vita vale po le passport
Afa pe la vo le ale le ki le veli le wa le te lo ma fa na mai le na ai fina ngal foi au mai uma pe pase si di nga sa wa ma we ngai lo ilo le lu mo le ofisa oi o le fa ia ai ale le au mai uma la ele nga ofisi le au ia la se misi mai le ki mala nga ringa le passport e pe si le se deve ta va le wa ko kele ai nga we ta va le me va pena o ia I ari fisili o ingale pe pakui le ia e fisili ngie officer e ma fai fa ma oni atiri oi ai ia fisili atu do office ola te sau mo e ile time tas e fai mai fo I me se ko fa kirenga luenga le kele ngi pe pa ko fe me yo esa ili mai e lo se fa kirenga luenga ai ia sa o fa mo mo le unga atu na sa o fa mo mo e tu tonu ole lola lo tu malo ia ole ngaluenga le ngalu ni le resitalo ina na mawai le tele o tangata fo ia sa resitalo yo la tu ngota vala au le ese ale ngole le pepe fana e se le ngola e resitala ia uno fo la aso tu lang o mea na mawel official na timi e resitala le ngole sa wa ka o me osini ia na skala le ya sini ai mai pepe fana wa ese mamau ia tu lang fa pena le na mawai le sitala le na lu le ala le una fa ia tu ofisa pepe mana o mea ina ia sa o fa mo sa o lo suafa e o lo ngole pepe fana le ala resitala I oi ia vaanga umalava fa pena ina ia au wai mava ia ila le tulanga le wa le na mo ia ma ko kisi si te me resital o le sau o le si me pe fa o le si kala ia vai le dinga fel wa ile ska ka fa iron kusi fo lau fel wa ia le pe fa ai si ai anga le hai le si kala le office ele ma wai fo ile so di tula fo no le na ma fu ai ono le te mo fe fa sa o le tatu fa mo e resital ai o le tulanga le o la fa o esa no se manta ele o sila fiel tato tunu ele ai ma se fainga tal fainga le resta ele to se full minute o lo fo ya u ina o watu ne e faila resta la ina o to resta la to ale tunu o mol tato fainga palo ta tele ia ele to se full minute lo sa fa iluma o le automata ia na faila resta ai uma wa fo ila le ngola ko ma le faila kulo ia ba ku yang awa inga uma fa mo o le siva nga tau le o tatu tal no o le tulanga le sa o fa mo o le sofa matai ia la ngai o le sitanga te e se le ngoala lu tau le lu long matai sa wo de ku so mele ngole melon pe fana o le sina va nga picho silina mane le la u apo mele office of musino tulanga le la fa nga pe fana we fa ia la pe matai inga ia skukusal le ngole mai o pe matai male ngole la sa ke le skala le sina va nga mana o le wa pick up mai si va nga le tulanga vo le wala nga o tele na tangat e sa e le ngole sa pe sa ngose o le ngoka vala e sa pe fanga va pela o simile e sa o sione ma ko ale fikau ia e masal sala le office le ile o yo ngape pa mutai le ya pa wala ngale advisor officer si le logo ko fa sa ole enga sumele fa tino la resta la e wa na le lus futa la fa ile pe pa mutai ngo tai le officer fa am sinonga a ole me sinin tawa o la sa ol fa mau ngala I pe sa no ia wa ole tulanga le na fa fita uliana I tatu atunu ia ato fa atu lo le teine e te anu la nga tai mai lo pe pa matai ia fa ali ilo o solo maleita teimi na fa mai to fa tele nga luenga le la ato e tuli fo I to ia le teimi alu nga ta to tongi le tupe ai e ma fu mai o fa ta mala o tanga ta ia ale wole na tau longo atu e lo to office I mea ta pena mai pe asa e fa le restala ia mana tu tato taimi ai la fotu ne ava no poani si va nga te lu fesa no ia ole I fa mai a tato pokalan after tele la mana tu nei va nga la ia sa au mai fo I fa I lo tato tunu ia ile tato pokalan me nei fo itai au o le tau la vole au atu la vrana pe ona ma forsia o le finangalo na komsina ina ia langona pe ia ule o office ale pokalan me nei mo se va nga mo tio ia ina ia fai pe fa manatu ina luenga office pe ia foi ona ia ita tu fa soa
ile nei fo I tai au ia male nganga lava ia ina ia o I fina ngalo le tatu tunu u te mfai atu le ofisa ia pe fo ona mari ai fo fa so de tai au le matu ofisa fai ia sauni ngalo tu tai au so mofua ia ona te pena ile o le vai aso na le mo welo on sa ia se o le ala na fe me ia le komisina fa la po aka ko sa le vai aso ia vai fe ngai ia ma fa tau de mo tau ia so ma ia fa lo ile aso mofua fa o ba fa penga kala komisina ia fa la po aka ko sa e ni vai aso ona ilo le ia komisina e fe ngai pe ofisa fa fita le ala vai e onu sa ia e fa tino pera ona nga mo tatu tunu o se la le foi mai le fionga komisina ma pulenga ia ma tu ku mo la langu le ngaluenga fa manuia tu ile so tina o tatu ta pena tu iai tina uma lavo si o tatu o tunu ia me se foi ia tina o tatu fa le wari si fa sala la nei ma tatu TV ia mo se so tina fia ma file mu ia mo ni fa manuia ila lo nei e ma vai fa manuia mai le langi fa manuia ngai o lo manguia ai ma ia ma tatu o fisa fa sala la fa tai mo ma tu va noa ma usi si ja oi non kala fa fi ai le se tu Alo, ya sa uno se mo tafa ia lo tatu wa tu nu o lo mai mo fa fonga mai ia o le tau mo fai lava au na ina ia fa apea na tūlanga manuia ma solonga le lei ia le whaatinoina o le nei au nanga ai o le tūlanga iai a whai lava o nai te alala mai papa au I se tu malo o nawa e tau si la fia po e tau whaalongolongo foi o le ato e alo I se whainga palo ta ia o taimi al nei o lo saulo e te restala ia mea manue le ia ini me tupu mai le lumanai ai o se tau le maule na le ofisa o le komisi o whainga palo ta I le mamalo o le tato watunu wha malulua tu fo isa moa o le a se upu o sala ma se ngangana wa le tau tamali ia o le tau mawhai au na vai ina ia longo puia li loutou mamalu ma loutou pa ia e ala atu I au na nei mai le afionga le komisina ia ma le mamalu le ofisa le komisi o whainga pālota a wale manuia o le tātou ngā luenga malo tātou watunu I le anga I luma manuia wha aftai mo wha manuia ngā se o matafa ia mo le matou waso ma matafili ia alofangia fo ele atua loutou soifua I le whenga iai ma le ngā luenga ina ia whaapeao na maua pea loutou to mai maua loutou malosi a wale tautua ina o le tātou atunu Samoa tātou por kalame le nā ma le ofisa o le komisi o whainga pālota se ia aulia le vai asofou tātou toi whailoa ai manu te le ina le nei aso wha soifu